Jotono sari kaham जों tini YTF Youth Tripura Federation ingui जों kaisa press kain thang tongo tei jotono hambai to press media rongno chin logi tongo chini YTF ni honorable president chini sir Suraj Debbarma acting working president borong ganang Prospit Debbarma acting general secretary Takok James Debbarma ang soyong acting GS Lemon Debbarma फाइदिं के जों तिनि जे प्रेस मिट नि जे मुल खुंखा जों साइमनो मिया 4 सेप्टेम्बर 2024 जोंनि NLP दा एडिटिएफ नि जोंनि अजामारक जोंनि इंडियन गभर्नमेंट बाय कायसा एकॉर्ड साइन खायलेका आपनो तै जों तिनि कायसा प्रेस मिट थांनि दंगो आपनो मेनलि दा ब्रीफिं खायनाय जोंनि YTF नि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जोंनि सर सुरज देबबर्मा बेलानि हामबाय सिनि जतो मीडिया नि खाका हमता होते बुकुक संनो तिनी और समय बक्सा सिनि तिनी ऑफ कोक्थुम जाय प्रेस मिडनि बिसिं तिनी और जतो फाइमा आगे नर्म पुला बेलानि पाइबले हामबाय थाइजिन और जतो खनाका सिनि तिनी ने विशेष खाय सिनि तिनी ने प्रेस मिट नर जतो नुखा सिनि थांनाय मिया सिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा Accord ungui editf te NLF tini bisingti kaisa government of India by accord ang laimani tei borok sini tabuk je bwskango sini tiprasani manthai soktai bebangno je package to we family bisingti je sing sini tamni bagui tini o bisas khayei borok tini asuk bisi kodoma 35 years 35 বছর ha yakarei tiprasa yok samarnani bagui borok tini az hal sopai Boromia ekot sainmen sungnuka tebo sungnuka sini bubagra ajaga tongu sini bubagra sob somoi na sungno sawo thanchani lamani bisingtei tiprasa thancha kaisa tongani bisingtei te bahike sung jotono thancha kaisa baksang khangke sung sini tiprasa ni mungse sung adai khainon tini kwbangma bororo tini bo sini thanchani ideology phaimin jero kwbangma tongoi jotono jain hamjaktui tongoi tomaro जों नुगै फायो जे सिनि त्रिपुरा हास्टेबो ताबो बोबाग्रा एभ्री स्टेप बेबाग जागानो या कलक बाके जतनो न लगी सबै दङ हाइसि आबन बै आं नरनो कयनाय नरक जतनो सिनि अ आम हाय एकॉर्ड अंतन सिनि कबा मानथाय सकताय अंतन ताय नर जतनो नुगै दङ सिनि महाराजा प्रदीप विक्रम बिशर मानिक बहादुर सिनि होम मिनिस्टर होम सेक्रेटारी सिनि गोविंद मोहन बाय मालाय मानि दिनि बरक जे मालाय लायजा तै मनु खाननर IB डायरेक्टर सिनि तपन डेका तै मनु खाननर होम मिनिस्टर नि एडवाइजर सिनि एके मिश्रा आम हायके बर जतन माल लाई सिनि जे बुगै गोबां साइथनाय सिनि लाइ थांनानै कगो सिनि जे तिप्रासा एकॉर्ड साइनिंग मानि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा तै तिप्रा मथानि बिसिंतै जे एकॉर्ड साइनिंग मानि तै आबो बेलानि पॉजिटिव थांगै दंगो नरके उतावाना दी कुनो वाना नि कोकरि बुइ गोबां सानाय बर साइनो दंगो एकॉर्ड ने आकाजन आकाइन दंगो एकॉर्ड सिमि साइन खाइ दंलो किन्तु कुनो इमप्लिमेंट इंडिया तेबो नर जतन नुगनाय सिनि 125 अमेंडमेंट बिल जे बोबाग्रा सनो कोग्रो मानि आं आसनो सानानै मुसुंगो आनि जत खाखाम ताखुक तै बुक सनो बोबाग्रा जे सनो कोग्रो मानि आबो कुनो दिने थकाइनि बागै आं न साल आबो कुनो थकाइनि बागै बसनो कोग्रिया बोबाग्रा अर सिनि तिप्रासा जाति बाय सिनि तिप्रासा तंग कसं तंगै लुकुरंनो तैयै बकुनो दिना खनारो पॉलिटिकल माइलेज पॉलिटिकल गेम थनानै बै फाया आबोनो बैनो जों YTF रक सब समयनो बोबाग्रानि बिसिंतै जों बसकाङो याप्रि sei दंगो YTF नि जे तांबतां बोबाग्रानि बिसिंतै जे तागि जामनि जों बेबां ताङै जाक्तं आं सानानै मुसुङो जे एकॉर्ड जे साइनिं मानि सिनि तिप्रासा एकॉर्ड 125 अमेंडमेंट बिल तै सिनि NLF ति एडिटिव एकॉर्ड नतिबो इम्प्लीमेंटेशन अंगनाय जारा इम्प्लीमेंटेशन अंगमाया नै तंगैरो नों निजिनि दफानो नों सकुमरि दंना आं आबो सानानै मुसुङो तेबो आं कयनाय सिनि ताखुक जेम्स सिनि जनरल सेक्रेटारि नो बट तेकिसार सिनि प्रेस ब्रीफिंग खायनायनि बागै जतननो सारि काहाम तै खापंनि तिप्रासा ताखुक बुकुक सं सिनि माफानि समान तै जतो बाया ब्रकनो ब्लाके हामबाय स्पेशली तेबो हामबाय मारो तिनि सिनि YTF नि सेंट्रल ऑनरेबल प्रेसिडेंट सिनि सर सुरज देबबर्मानो
sini bisingo phaimanjak phaikya o press briefingo sini YTF ni acting central ni working president sini takuk Prosmit Deborma obo haikeno sini thani phaisa phaikya acting general secretary YTF ni sini takuk Lemon Deborma tei joto khapang ni takuk bukuk sono blaike hambai maro specially miya ni je ঐতিহাসিক din eba laibuma joto borok no nukha through social media through news channel rok ni bisingte je 4 September ro NLFT tai ATTF government of India by kaisa peace accord sign khlaimani o peace accord sign khlaimani bisingte government of India obono borok kok rukha je buskangni salo tipra sarok ni je jungjal tongmani tipra sarok je deprive ngai nijini un leno suppression tongmani oborok no borok buskangni salo sungno solution rnai hinmani bisingtino sini ha bubagra negotiate tough khaimani bisingte belai multiple time kok samani bisingte tini sung solution manmani sung nukha taimia hai salo accord sign khlaikya sung taiba hambai maro bisas kai sini NLFT ni je dofani bagai ha ni bagai sini tiprasa bosong ni bagai fight khai dirgo din romai borok o chobao jorito khai borok langma sasui kabangma borok ni langma thui kosokha tai ATTF ni team rok no sung blaike hambai maro tai borok ni bagai sung proud feel khayo haisi kabangma sini state ni channels rok ebakha abo haike tongui tongo borok no hamya bumung ruwei tini sai tongo ugrubad abo hairok khai kaisa kok sung jotono realize khaina nango saimane ni nango NLFT tai ATTF kunu dino phano sini country ni against borok fight khlaiyako eba kunu dino phano sini state ni against fight khlaiyako borok je borok fight khemani abo sampurno dofani rights ni bagai dofani solution ni bagai tai dofano fyokta ni bagai borok fight khlaimani bagai sung borok no sini YTF ni torof theke blai ke hamjak mung tai blai ke hambai sung tini janogo taibo bisas ka hambai ma janogo sini ha bubagra no o je accord rok signing tongmani it would have not been possible if our beloved bubagra would have not take such a serious and tremendous effort to convince the central government I see the central government of multiple time bo convince khaiman bisingo tini o success je accord peace sign khaiman bagai sung ha bubagra no blai ke sini bkhabai hambai maru teibo sung hambai maru sin honorable home minister sini Sri Amit Shah ji no bini netritwe taibo realize khaiman bisingte je over the last so many years tipra sarok suppressed jak tipra sarok nijini rights maniang tongmani borok obono realize khaye borok buji kha tei borok national media ni bisingtibo saka je tipra sarok ni rights ni tui borok buskang ni salo fulfill khlaijak nai aboni bagai tini hai je 4 September ro sung blai ke hambai marwo sini joto khapang ni takuk tai bukuk song je bkha dhunu gei bkha yok jagai nasingi tongnai ro no ang obono kha kaham baikhe kok kaham baikhe obono sanani musungo je it is just the beginning of our step haisi buskang ni salo taibo step phaijak nai tages committee rok bo form khaimani norok dukhana 3 stakeholders like government of India government of Tripura tei Tipramot hani stakeholders ni bising tei already khorok ni committee o chongjak mani norok saimano sini mayaganang habubagra tai sini honorable Tipramot hani president sar BK Rangkhol committee o tongo buskang ni salo o committee ni bisingo dialogue cholinai tai 125th amendment bill no dakti parliament o announce khai pass khlaine hini sung poito khlaino tini joto ha bsarok no tei sini tipra sarok no haino hai kha kaham baikhe norok no o successful norok part namani bagai norok no hambai Lokodomi sung ekot thanai bo waisa ekot nungkha bo garabai tabuk te waisa ekot nungkha NLFT a ekot je sansingman abo bufuro implement khaijakna bisi dong abo no lokodomi
belai ni hambai ni na question sumani bagai sinai di kabang ma borok sini tirpra haste bo interlocutor ni mungi kabang ma buba grana bengel lagya eke minister bubur faina interlocutor biang thangka interlocutor ni mungi kabang ma tam sane koksil jamong sil jaka but at the last moment interlocutor phagya angabuno sanai je dofani chobano poito saya a dofa sajo komori thangnai implement ungnai abo norok jarto no janjani khawa sa ma tongnai hisi implement bufur ungnai ekot signing mani jokhon abo obviously abo 100% nai karon ije bubagra boje tabuk je ekot sign khai tongmani abo hain ching ra ekodia and bubagra abon bani kaisa message ro let the tiprasa be in one platform sini se daikto sini tiprasa ekot signing thinibo sing tiprasa ro khansa ke tongi phunui man hangkai abo sini se datino implementation nai fiaba singnu bo sini tiprasa ro kha buikabama singno saw haisi thum chaw tongi man yasang bobo thango yango bobo irai thango hei thango amake bui advantage man thangmani bising tinyo buikabama singno weak ni wan so je tiprasa ro je o ekot signing mani te tiprasa ekot signing man tui abon bene sini tiprasa no singno munio haisi buini bosongni boro rok wana o je tiprasa ekot signing thanga hangkai tiprasa ro tamung no tiprasa ro tebo kuchuk kai thanga ne fiaba je o sing tiprasa hanai ro hangkai tiprasa ni bai ekot signing mani abon se singka munilai haisi abon se baksa saw kola pata abo kichu nya ne no just wait khaidi sin thakung thajing sai khanaka sin takuk james bo saka je tiprasa ekot signing mani bagai je tabu stakeholder already arja committee khama jagawo already sin bobagra tongoi tong dialect choli nai abo already mention khajak tong and kawangma jara sin tiprasa ekot sign khaipro bobagra ni signature mili ya rakhu kawangma sanga boi baksa abno tui kawangma biang ulta polta kok sanai bo tong haisi je frunung nai o je ekot omukon khoroksa particular tiprasa khoroksa jati to phani bagai simia omo entire tiprasa ni bagai ekot sign khajak tongo amo implementation nai ni bakhausa nang poito masana haisi abon min nin do phani jobani oje poito sa ya hangkai abo kono dine success singi mania example sung joto no bebano sung bishas ni tei sung ei je boba grano poito ta bishas themen hangkai tiprasa wa being a tiprasa tei amo hekpa ha hamia bir man dekri haisi tawana di norok joton nugnai abo kthang tongkhang kangkai joton nugnai tiprasa ekot implementation mani 125th amendment bill mani tai NLFT edited ekot je signing mani abo 100 upon 100 abo implement ngai tai thajing sin takuk james je sai khana mani kobang ma sini NLFT edited no ti bo sini kebo buya bui dofani borga niji tiprasa ni dofani bororo no haisi bor khaitam khainani bor dofana tam khaimani kobang ma just miyawo social media wa comments ho kobang ma no khaisi ang sanani musung amai khorosa takuk te bukuk songno bing tiprasa no saksa wan sugi di borok tiprasa no tiprasa dofa mathanani bagai bor dofa no kujugoti sanani bagai 35 bosor haya kare buni rajyo thangai machaya manniya yongkha thampui warjagi tongoi kya tong kesep tongoi borok ma tongoi kya tamni bagai tiprasa dofa no kujugti sanani bagai am haijaga ang sanani musung ani khaka takuk te bukuk songno please sing khasinani dorkar borok 35 years sini hani thangai tongmani yabolo sini hawa kibil phaimani sing borok no belai no sini je sini bai asake borok 35 bosor borok je thangai tongmani sing borok no belai na hambai paifle mar na nangu tamninba borok kem ni bagaya borok gono borok ni personal benefit ni bai borok thangai tongoya ti prasana kuchugot langai dofat sijarna bai se borok dinara silani jobo thangai ma tong haisi abang bagai ate kaisa lokon sumong 250 kopi man ka arang wen pa jago aba kero kobong ere box sam pe isa lokon amon banyang sanai si 250 koটি ni kok gya haisi tabu government bong abo just a scheme hai borok je ase 35 bosor thangai tongoi kya 250 কোটি to joton kom siwa haisi ni ju 250 crores be tiprasana tam muthang manai tam khaimane hnya bol bui ko ma sanai tong a 200 tam ni bagai sing 250 কোটি ne sing nang hangke tiprasara united to hang kangke sing 2050 কোটি point samman kama haisi nothing is there sini sing thansa kri ni bagai sible tini aje 250 কোটি borok je asuk thangai fight khai tong mani borok no buto je relaxation mara nai blen borok ni buto mawan sunai aro kama borok tini NLF ti thangai borok simino package tu phele borok simi chana ni hamna ni bai wan su lai ni bui kama wan su lai na haisi so please am hai ego am hai bokoro sing tonia woi
sini tiprasa dofani bagai jara samung khaini final no borono sing as a legendary ni sing wansona nam haisi tinin dina belanya hambai sini khakaham sini maya ganang bubagra tinin dina bini bobo request khamani bisingte NLFT editor no request khamani bisingte salbuse sira ni choba khaye bunya hawa tomosinai government of India by central government by talk chol mani yagulo tini bebano possibilities in thanga karon kaisana tong haisi thansani bisingte jodino choba khayan kai abono kuplai me haisi kubu be choba khayan kai a kubu no salsa nono fiong haisi